Liawjavaya mapulat na makayachina na sulevat. Saka tutsua kajamnyaman na uruja sopui na kainwa cemas imazai tua isaya asulatan. Imazai tua sepatya puluh katu sepatya kayan. Imazai tua 20 katu sepatya karan patu 20 katu waro karan. Amasanita limazai tua sepatya puluh katu 5 kayan. Imazai tua ita karan patu 20 katu 5 karan.以赛亚书44章24节到28节，45章1节到25节。Cemas asu kakeilingan maya tutsua ibu anak mati tanusuna cemas maya tutsua pasemarau dia kena cemas dia kena karaingan anak mati tua nanemana manga dia kena macidila na semerak tua karvarvan dia kena kimajua na zemata tua kajunangan ku aruvui na zwa rukirigurigu ta nasi saku san nekai yanga a sini palayan nua marada ku lakwai nanga a kai nua matsau a chau saku pasemaravi tua masan nguruan nua zwa pinaka sawan ya maju lakwa no ku sa sekaulan na palayan na ibu no ku singkaulan na pasemarau tua ku vinarungan ki mapasuso aza sini palayan katwa vinarungan ku pasemaravan ay Yerusalem ta'ala-alan uri taluzonga uta mumal ku pasemaravan ay Yuda uri ku rinjilen pachkera marka inalan i Yuda uri ku papi razuken kemasitwa nama uri panga ku pada zekati na labek papetad ku pada zekaten pana papena metamtad ibu akan tua serus uri kita wali tesun tanwaken na wagu tua ta'ala-alam sa pasusu kipu sensengan tua ku kini meneman uri ibu sun tua i Yerusalem uri kusu rindilen mumal uri ibu sun tua huma nua cemas uri ku pasca kezengan asu pa iran pilihan nua cemas di serus sa arubi seman huanti sekaulan di maju nua cemas tua uri rimivu tua marka kuni tu uri amurip tua picur nua marka huanti cemas uri masati serus semuelev tua paling nu kana inalananga inanga ka uri elevan maya tutsua cemasa ibu tiaya maju uri kimaju akan seman jaran dan usun uriku sapaya na kemazat kana kaju nanga masa tisun kana kadu wanga masa tisun uriku tepurukan azwa sielevan kina sensen tua riung uriku pengeduan nazwa batulayan sini barat uriku sipavai tanusu nazwa inalan kaulayan katuazwa ay papatingan mangwaan tuasu sikelangan tua cemas sakem tu mavan na cemas noa Israel nate marungadan jemaul tanusun na pinili akan tanusun tu pusara de tuaku sa sekaulan ala Yakubu tu emeling tuaku pinili Israel cau na temarungadan akan na ibu tanusun ini kasuna kemelan tanwakan lakwa kusu pinapungadanan tiaken na cemas nekano makaya kiamavanan tanwakan
nekano cemasa zuma aminaken kumalia ini kasuna kemelang tanwaken uri kusu papu pisuran aku syaya tusu uri pasmara waken tua ikacawan tua sikelangan tua aminaken noa cemas nekano zuma cemas aken nekano makaya kiamabanan tanwaken anak mati akan tua zarjar nak mati akan uta tua zemzem paleteku akan tua mangwaan paleteku akan uta tua kapaura semasakan ku kina senseng chua penuh lat uriku san tamakayai caw-cawa maro pa udalanga akemasi karbarvan kajunanga uri cimidin tua lima temabrak sa vangal anga tua na marairaing warung katua papa mama wa sikudam semasakan aichua patara mayatusu uriku pasusuan ki tua na mati semasa caw-caw uri na semari misim aza dirung kina sensen tua ipu aki makaya pa etsewa kisukayan tua nama sensen taya maju saigu aki makaya kivada ipu tua saigu kemudakudasun aya ini kasuna masau aki makaya aya penuat tua saigu tima makaya apa etsewa ibu tua matalala kamaya tutsu aku kena no sipwala katwa namaya tutsu aya nama samparawa sa cemas itaribabau no Israel ana jemaja setwa tevril ana mati cemas maya tutsu ibu nekano su pisura kivada tua patara marakaku walak nekano su pisura ibu tanwa kentu anema nangwa aku kudai tiakan mana nak mati masensen taicua kajunangan na venas akan masensen to akan caw-cawanga imaza ikacawan ku sinampu pisuran cemrak karbarvan tiakan papi gua to adau to ilas to vituan tiakan seman tamakaya te sarus saku zatai aza uri jawatan ni maju jaran uri rinjilen mumalaku inalan Yerusalem simpelut aku pinili ta'alalan uri suadain nga ni maju nekano caw-cawa na semkaula kemada tua sika sensengan taichu talapu pitsura cemas maya tutsu ibu cemas maya tutsu tua Israel caw-caw sauzayan noa itiputu katwa Sudan uri nisunanga azam aca-acana sesubai caw-caw uri masansu sasekaulan uri kina rali sam kita beri-beri tanusun uri cemacungaran ita ayau tanusun sa ibu maya tutsu cemas nakizang tanusun nekano cemas sanzuma amin timadu aza cemas pas ili-iling tua ta'alalan Israel na kiila kimaju cemas anama sensen tua samia caw-caw na pesakuya uri kisya tia maju lakwa Israel caw-caw pinaseling noa cemas uri masan tamakaya apate parorau aichua ta'alalan inyangaka uri kisya uri aya cemas na mati tua kana karbareba nanga amin timaju no cemas nama sensen timaju tua kajunangan sa
papa kakezengi pairat ni maju. Ini ka masan ceraira kajunangan. Masan kakaizuanan nanga nua cau-cau. Ibu ti maju dia kena cemas nekanu zuma cemas. Ini anak kakena ibu itua ila itua zem. Ini anak kakena amila uta tuaku warung. Ini kakena kiong tua Israel cau-cau tu karim tanuakan i darat. Itua namasan neka. Dia kena cemas kauridan aku vivu. Pasemarau akan tua papa mama wa nawaan. Ibu cemas karena inala nanga karena ta'alala nanga kelu mapulat. Aza valwalu tanan na mavirat tua kina uripan nua pinalavakan kelu mapulata ki papa penut. Aza maru-aru tua samyamya kina sensen tua kasyu. Sa java-java sa kajaranan. Saka inuri tua samya inika makaya pasailing daya maju nekanu kinlangan mapulat. Kelu asma kakajavaran sanu pasemarau tuanu warung. Kajavalawaru timun sinam pasariu. Timun za na palayan tua uri sevaca nu tevri la nema-nemanga. Aki ini ka tiakena cemas nekanu cemasan zuma aminaken tiakena na papa mamau rupa seiling cemas nekanu cemasan zuma aminaken. Timuna i kasawan cau-cau ki seperibu sematanuaken kimuna mapas seiling tiakena cemas nekanu zuma cemas. Ibu akan tua kauridan. Aku sini ki eses ini kauri mapavari ta parau-raut. Pasal tu aku nasi akan na ki eses. Karena cau-cawanga uri semungara semukup januakan. Ta'ala-alam uri ki eses tua kipas seet ki parain januakan. Uri mayatutsua ibu daya maju kipaparanga zetua semas mananu gemau-gau tua tamakaya katua pitsul. Azua semam mali tua semas uri kisya mapulat. Dia kena semas uriku pas ilingin karena tevri-veri langa ni Israel. Ki semenai dia maju semam parawa sejanuakan. Aicu kainua semas. Tu soal kajam-naman sini pupatarban tanuken 上帝的计划超越一切。当教会牧者或长子同工不再体贴上帝的心意，上帝也可以拣选其他人或兴起其他教会，带领人认识上帝，成就上帝的计划。教会并不会因为大小或历史辉煌，不会因为神学论述的丰富或高深，就能影响上帝的心意，并改变他的计划。教会唯一能做的，就是照上帝宣告的讯息，谦卑自己，拒绝罪恶，来显出属上帝应有的特质，因为他是唯一的主。就如但以理班尼布甲尼撒王解梦前回答的话，他改变时间，季节，他废王立王，他赐聪明给聪明人，赐智慧给明达人。他启示深奥的事，他洞悉暗中的事，光一直与他同在。但以理书2章21节到22节。因为上帝超越一切的神，他可以照他的计划拣选人，也可以惩罚人。Aicu mana sini paputarvan tu suaka zaman-zaman， 上帝的计划超越一切。
撒都出西尼巴给你们那么点点，上帝要让普天下都知道，除了上帝没有别的神。我在信仰学习与教会参与中，是否也能体会上帝的计划与能力？醒来呀，都说个zaman阿鲁加给你们那面那个马路，啥个盖努力。上帝呀，你是掌权的主，你有权拣选任何人，也有权将他废除。求你帮助我和教会，既已蒙你拣选，就应该继续荣耀你的名。奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu suka zaman-zaman nama kati na misa selang sumupo kilaroy to kai no seman. Pauli dangata ay siya penolat kikaku no semas. Saka kumali nui kasuna kiparay, kumali ikasuna ramanda. Tara izua kikaku no semas. Saka lemungwa to siya ikasawan. Sa titi na mapulat ati may mga maya kisah manguru kisah mulaya kipaparanges kisah mulaya kiparain to semas orina make cina pasusu to mana kikaku no semas saka kumalia ngwa kumalia kuda kumalia na makuda aisha tia kyukai amina tia kisah mula saka maya mana rimakaya maumal saka rina makaya na makarewa ata sema tayau sakala tinana pulingalingau tu suaka zaman-zaman na sini popotarwan no imazai to pada zika tanuti 上帝的计划超越一切 sakala tinana kemelang ayakana pasmarau tanuti saka aicho ta sinupua kina sarsanam radu dakwa karma kenu ijwa ini kana malungwa aku sinupu sakala munana pajaka nga mapulat ayakana pasmarau sakala tinana suliwa tu suata kene edavan 大家平安。